hayi ngoba negama phela liyazisho lithi khuzani manje mhlambe iwona amaqwaba twins bekumene akhuze ngoba hayi kuyabheda kubheda ngempela kubheda akwazi ukubheda kubheda kakhulu hayi kancane makuthiwa nje 10 out of 10 wokubheda wawukhona ayi nebhanzela ngaphezulu mhlawumbe ibe u5 u15 out of 10 wokubheda hayi is not make sure never